Momci, neke sa srećom. Srbija, naša. Nema tu njihove televizije. Nema oni tu posla. Možete pogledati sad ovu crkvu. Ovu crkvu. Ti ljudi, ali kada ne. Sam ne smijete snimati. U kanalu nisu. Ja? Pa da, ima tako. Nećemo tamo posla. Da, ićemo mi. A ljudi od takvog divnog tovarnika ne mogu da ga pođu. Evo vidite vas on polupao u Borac. Borac, jel? A maj. To snijeg. Pa ko žive u ovoj ulici? Pa živili su prekrvni plaći. Prekrvni, ali ili ima sad tu? Da. To je prazno. Prazno. Neće šta se radi. To je po Stravu Kari srpska crkva bila, to su oni oteli. Posle rata. Nemoj tamo snimati, tamo ima 7 mrtvi. Moraj tamo još leže. Nemoj snimati. Nemoj snimati. To slušta, pobijene. Ja nisam mešanin ovdje, znaš da ja ne odem. A još moje selo nisu, ja sam Slovaki. Kako je tamo? Ne znam, sad smo oni poslali glavu da ju pobegnu. Molimo im da se predaju, oni ne. Poslije tog krvavog pira, da nazovemo, tovarnika, dolazi u Lovas svećenik, još uvijek živ, Burik, i sa našim svećenikom Vinkom. Tu su bili u mjesnom uredu i opet tu je bilo i Srba pozvano lovaskih i kao da se situacija smiri, da to sve bude u miru. I tu su se ljudi normalno skupili i normalno svi su išli za mir. I kažem, tu je najaktivniji bio baš svećenik iz Tovarnika, Burik pokojni, koji je već vidio u Tovarniku i šta se desilo i proživilo, da ne padne i Lovas, da ne bude. I tu se pokušavalo i normalno malo se to smirilo, ali sve ipak 10. dolazi napad na Lovas, znači sve je to propalo. Točno sam znao s koje strane će ući. Oni su selo zaobišli i došli su sa strane Opatovca. Svi su očekivali napad, da će krenuti napad od pravca Tovarnika, jer vojska već bila u Tovarniku. Međutim, bilo je sve ono onako kontra onoga što su ljudi mislili. Mjesto Lovas je napadnuto iz više strana, od strane srpskih dobrovoljaca i četnika koji su upali u selo naoružani do zuba i taj dan su 22 osobe ubili u mjestu, što u dvorištima, što na ulici i tako po kućama, tako da su ostale ljude, žene i djecu tjerali ovamo na ovo mjesto, ovdje u ovu mehaničku radionicu, poljoprivredne zadruge, gdje su i tu zatočili. Isti ti četnici koji su harali po Tovarniku, po Lovasu, pa i dalje tu i okolna mjesta, znači sve je to Dušan Silni i ostali četnici potpomognuti sa JNA, naoružanje i sve ono drugo, i to je, znači, tako tovarnički Srbi, lovaski, u svim mjestima oni su bili nosioci i koji su povodili, jer kažem, nikom na čelu nije pisalo ko je ni što je. To su bili sve Ljubana Devetaka, ljudi koji su s njim proveli po zatvorima. To su sve bili kriminalci koji su bili od 5, 6, 7, 8 do 10 godina zatvora, što je i on sam bio zbog krađe i pronevjere. On je ekipu tu skupio i doveo u Lovas, dobio zeleno svjetlo da naprave dar mar. Obećano im je sve što u Lovasu zateknu da je njihovo. Znači materijalno,
pitanju žena, da mogu izabrati kuću koju hoćeju, da mogu uzeti zemlju koju hoćeju. Isto tako i žene mogu izabrati koje žele. Od pomoćnika Ljubanu Devetaku i četnicima je bio Kosta Gvozdenov, koji se i hvalio i čuo sam da je ubio svećenika Burika u Tovarniku, a poslije taj Kosta se nastanio ovdje u mojoj kući, to sam čuo od mještana kad sam se vratio, koji su ostali u Lovasu i rekli su mi da je u mojoj kući živio Kosta, dok nije negdje navodno poginio u Bosni, tako su rekli. Onda kasnije normalno tu se izmijenalo još nekoliko stanovnika, da kažem, do mog povratka. Na kapiji je moralo svakoj Hrvatskoj biti bijela plahta, da se označi, da se zna koji su Hrvati, koji su Srbi. Čak se znalo i gdje su mješoviti brakovi. Išli smo u voćnjake, brati jabuke, grožđe, kukuruze, gdje su u par navrata mene i još koje su sa mnom radile, znači Vesna Grčanac, Mirjana Keser, sad je Brajković, gdje su nas odvodili i pokazivali da li koga poznamo od tih. Bilo je znači i muških i ženskih po šumama, to je kad se ulazi u Lovas, u blizini tu je bilo ubijeno i onda nas odvezu da vidimo da li poznamo da li su to ustaše ili ko je to. Ili nam kažu da su to ustaše ubili njihove. Morali smo imati bijele trake oko ruku, obilježeni smo bili, imali smo radnu obavezu, svako jutro u 8 sati smo se morali javljati ovdje ispred ove radionice. Oni su nam zadavali poslove da bi 17.10. napravili proglas po selu gdje su dali jednome čovjeku doboš i išli sa njim i moraju čitati proglas da svi muškarci od 18 do 55 godina da se jave taj dan oko 4 sata, oko 16 sati ovdje ispred ove radionice, tobože neki sastanak. Tamo su prvo počeli me tući gore u etaži. Tukli su sa svime i svačim, najviše bejzbol palicom. Čak su i zube vadili, meni su izvadili 3 zuba. Zatim kad su to napravili što su htjeli, onda su me odveli dole u podrum. Tu su vezali mene i Mađarevića za listice, tako da držimo ruke u zraku, da ne bi padali. I tu su nas tukli do besvijesti. Onda kad su vidjeli da smo se onesvijestili, onda su nas po glavi polivali vodom. I jedan, to je bio Balić, on je rekao da je žedan. Na tu riječ da je žedan, jedan je dono soli u ruki i trpu nam svima sol u usta i malo vode sipo. Tu je glava prosječena od udaraca, lice, ovo sve je bilo izmasakrirano, a leđa i bubre da ne govorim. Ova ruka od lisica otekla. Ovdje, evo, ožiljak još uvijek, sad ga se toliko ne vidi, tu su gasili čikove. Kako je ruka ovako bila, dođe, evo tu, evo, to je bio i dan danas, evo vidi, to je 25 godina, jel, tu. A od lisica sam imao ožiljke ovdje urezano to, a ruka je bila otečena, evo, i sad ovo je još uvijek utrnjeno, evo ovako. Počeli su sa nožem mi po vratu, počeli su me pipati, prijetili su mi da će me oni svi silovati tamo kao... Među njima je bio Aleksandar Nikolaidis koji je mene i doveo na to ispitivanje. On je izašao je van i u njegovoj odsutnosti onda je počelo maltretiranje njihovog jednog dragovoljca koji je bio Hrvat. Znam samo da je ime Ivica, ali je on htio se dokazati kako je on njihov. Bio je još gori od svih njih. Ovdje su nas dovađali ovdje i ovdje smo morali stati rukama ovako i tu su nas pretražili i ako su nešto uzeli, ako ne, onda drugo doslovno su ubacivali tu jednog po jednoga
I ovdje smo došli u ovo dvorište gdje smo morali stati u nekoliko vrsta ovdje da bi oni ušli unutra i da su rekli nama, jer znamo zašto su nas zvali. Mi smo rekli da ne znamo. Oni su rekli da se okolo puca po selu, da su oni ugroženi, da će oni vidjeti noćas da li neko još puca, da li smo mi to i da imamo, ako neko puca još, da mi moramo reći ko su to koji pucaju na njih. I pojavi se neki, kako su ga zvali, ja ne znam, svi su govorili bokser, ogroman čovjek, ono što kaže, kad kažeš, bilo ih ogromni, ali ovaj je bio doslovce ono, kod brda odvaljen, rukavi zasukani, maskirna uniforma, maskirne košulja na njemu. To imaš osjećaj da će popucati one rukavi na njemu, kako izgleda. I čovjek se doslovce zaleti i zgrabi sjekiru iz panja u dvorištu i sad će ona s tom sjekirom kao klat. Mi se razbježali po onoj mašinskoj radioni, po toj radioni. Svako, ko što kaže, ono, ko na koju stranu je stigao. Ja se sakrio iz jednog traktora i zgrabim neku, pa mamu ti jebem neš me živoga klat, branit se pa koliko bude moglo. Neke nismo znali, nismo malta ne poznali koliko su bili natečeni, izobličene. Tu su nas držali, a ovdje na ovome, što mi kažemo, tremu ili hodniku, tu su postavili mitraljeskog gnjezdo, mitraljes koji je bio uperen prema nama i samo su nam prijetili nekako koji pokuša pobjeći, da će sve pobiti i tako. Bio sam izboden nožem u lijevu nadkoljenicu prilikom ispitivanja. Znači bio sam svezan bio sam posjednut na stolicu, svezan lisicama za leđa i tako su me batinali otprilike možda 10 do 15 minuta, otprilike kažem, kako je ko naišao, tako se iživljavao. Uz pitanja koja su općenito bila i nelogična i potpuno besmislena, na koje ne možete dati nikakav odgovor, može biti samo u smislu da vas isprovociraju tako da imaju razlog više, da vas još više mlate. S druge strane sam mislila da pokušam se izvući iz Lovasa jer ako ostanem, ako ne padnem u acine ruke, pašću u nečije druge ruke, glavno da se izvučem iz tog zla. I takav je bio dogovor kao i odobrili su mi da mogu izaći, to jest oni će mene odvesti na jedno kratko vrijeme iz Lovasa. Nisu mi odmah rekli da će to biti Pančevo, ali sam to tek poslije saznala. Čuo sam njihovog nadređenog koji daje komandu, punjenje, nišanjenje i tako dalje. Jel da? I sad znate gotovo. To je to. Ali, međutim, kad sam čuo pucanj, znao sam da sam ostao živ. Ali kako, naravski, to nisam mogao znati. Pucali su zapravo u zrak. To je tako, da umirete ne jednom, nego više puta. To vam je ta njihova taktika, slomiti živce. Dok vas ne slome fizički, znači prvo urušiti ono duhovno do kraja, pa onda likvidirati. Tu su nas poredali i išli su jedan po jedan. Pa jedan nas tuče rukama, jedan nogama, jedan palicama, tako da je bilo jako strašno. Mi koji smo bili okrenuti prema ovim ostalima, tu smo vidjeli gdje je Petronije išao i nožom i ide od čovjeka do čovjeka i bode. Nekoga u butinu, nekoga u trbuh, nekoga u ruku. Jednostavno krvolučno. On je zapovjedio da svi koji izvadimo novce koje imamo, da nam to više neće trebati. I on je jako puno novaca stavio u košulju, napunio košulju. Taj Petronije, on je govorio da je homoseksualac, da će nas sve iz nožem izbao, koliko ja znam, bar 5-6 ljudi. I sve u debelo meso. Muž je došao kući i kaže, Petronije, onim ružicinima, dečkima je, moj muž znao da su oni poginuli, nije mogao reći, ubijeni.
Sa noževima su sjekli kosu. Oni su imali duge kose, dečki, sasvim 20 i koju godinu, 21, 20, ne znam koliko su točno godinu, nikoga nisu ni pipnili, dečki bili stvarno krasni. Ali od Rudića je došao Mirko i 2 četnika i odveli i više se nisu ni vratili. Mi smo bili gore zatvoreni, čuli smo pucnjovu i galamu. Smeli smo kradom samo provjeriti, nismo smeli da nas vidu, inače dolaze gore i tuku nas i morali smo dole biti. I vidjeli smo da vodu ta 2 dečka, Pavlić i Darko i Željko, njih dvojicu. Već su i počeli skidati putom, tukli. Da, Rudić je bio Mirko s njima i nepoznati će 5-6 njih, 10 četnika. S puškama, to se pucalo, to se igralo kao sa igračkama. Tu su je uterali unutra, malo smo, mi koliko smo smeli skinili i tukli. Jedno vrijeme, onda su i dotjerali kod nas gore, pa su tu kosu im sekli sa bajonetama. Nije to sečeno, to je čupano, kidano. I onda drugi dan su i odveli i ubili. Sestra moja mi nije smjela kazati, ali njoj je bilo dobro. Vidim da ona ima crnu maramu, ne slutim ja ništa. Kaže, pa oni su, dođe susjed, a Ružica kaže, pa oni su sinovi su ti ubijeni. Željko i Darko su ubiti. Ja sam nešto radila oko cvijeća. Ne znam šta sam, imala sam veliki nož. Ja sam mislila da ja sebe, što kažu, probodem, da i mene nema. Onda opet mislim, onda me opet nešto došlo. Da to ne radim. Ja sam se isto htjela usmrtiti. Prvi put sam silovana negdje oko 20.10. Tako je na prvi put. A ono drugi put je bilo kad je Vukovar pao. 18.11. je Vukovar pao i oni su došli pijani, alkoholizirani, bahati. Zlato su se fali koliko imaju, koliko su vina, rakije donijeli, koliko su pokrali i koliko su poubijali. Ja sam to sve morala slušati jer je kod mene u kuću dovedena, u mome domu je bila 32 četnika. Neki Branko se zvao, mršav zapovjednik je bio. Ko je, kaki je, ne znam odakle je. Isto, falili su se. Jesi vidio što sam ja napravila? Jesi vidio kako sam ja? To je bila njihova priča. Oni nisu tajili šta su napravili. Oni su se s tim ponosili, s tim su se falili. Onda smo došli u Pančevo. Tu je taj Dragan koji je iz Kraljeva preuzeo vozilo i išao svojoj kući. A ja sam ostala sa tim Aleksandrom Nikolaidisom. Rekao mi da se moram predstavljati kao da sam njegova zaručnica i ako slučajno pokušam pobjeći od tamo, da ostali su mi još majka, snaha i nečakinja Dominika od 2,5 godine u Lovasu, da mislim na njih. Drugi put došao je, odakle je, ko je, šta je, ne znam. Kad je došao, ja sam muzla kozu, rekla sam, kad me išamaro, kad sam pala, molila sam, savijala sam, ali nije bilo vrijednosti. Kad me pita koliko je to trajalo, ja ne znam ni kako sam se zvala, di da pitaš. To je strah prevladao u čovjeku da ne možeš ti to ni vidjeti, ni čuti, nisam ga ni gledala. Da sam imala nečim, ja mislim da bi ga ubila. Mislim da bi, sama sam sebi mislila, Bože, pa kako nemamo ga s čim. Prisilno me je skinio i skinio se i seksualno me napastvao. Jesam ja plakala, zapomagala i tako čupao i par puta me udario i poslije toga ne znam, znam da je on otišao iz prostora, ne znam nija koliko sam bila ležala tako i u kom stanju sam bila, ne znam, evo iskreno to su neke slike koje čovjek u svom sjećanju onako potisnuo, je duboko daleko, ali opet nije izbrisano. Samo ću jedno reći, jer te više bake nema, Zlatice Ražić. To je žena koja je bila preko 70 godina i silovana je bila. Ne znam, to se ne može objasniti, ali dogodilo se nešto u psihi da sam nekakav inat, da jednostavno nisam htio više otvoriti usta. Ni slučajno.
Rekao sam šta god više. On kaže, pa zar ne vidiš da te koljem? Klaću te, govori. Ništa više nisam ni jedne jedine riječi progovorio. Zabao je nož ponovno, drugi put. Onda je jednostavno Devčić, njemu je pukao film, jednostavno vidio je da to neće ići. I rekao je Petroniju, pa nisam ti rekao da ga tu kolješ. Vozi ga van, radi s njim što god hoćeš, van iz prostorije. Kad dođeš na red, misliš, dobro je, sad je došao onaj zadnji trenutak, gotovo, jel? Ali to je iščekivanje. Nema goreg od iščekivanja. Sjediš sa strane i čekaš kad će doći na red. To je bilo najgore. I gledati druge kako... I danas mi je nepojmljivo da može čovjek čovjeka ići. Pa meni je teško svinče zaklati. Nikad svinče nisam u životu zaklao. Nikada. Ali nikada, evo. Kune sa svim i svačim. A i čovjeka bost i čovjeka klat, to je... I to gledat i moraš gledat. Moraš to gledat. Valjda da nam utjera još više strah u kosti. Dok to gledaš, dok čuješ kako čovjek jauče i dok ga bodu, to je jedan neopisiv događaj. Počeli su mi priče da jednostavno svašta se tu dogodilo. Puno je ljudi ubijeno u Lovasu, da treba, jednostavno on je dobio zapovjed da mene mora ubiti. I ja sam u tom trenutku, to mi je nekako u životu uvijek me vraća na taj trenutak koji mi je bio, moram priznati, najteži. Dovedena sam pred zid, osjećala sam izuzetno strašnu želju za životom. Ja kažem moj suprugu, joj, rekao, ja tebi moram reći, ja ne mogu više s ovim živjeti. Ipak, što si se bojao, ipak je to bilo, bi nas silovali. On je se digao, sjeo na krevet. Šta? Ja kažem, moja volja nije, ti znaš, ako hoćeš živjeti sa mnom, ako nećeš. Ja nisam to htjela. Ja nisam išla u Šidnju, u Srbiju. Došla su u moj dom, u moju kuću. I življavali se. Ima žena takih puno, samo što se to neko čuva braka. Evo, nažalost, ja više nisam mogla. Ja sam se s tim budila, s tim legla. Dovezli su me kući, izbacili iz auta van, ali više gotovo nisam mogao hodat, jer to se, kako je bilo izbodeno, krv se i hlače koje sam imao, to se sve sraslo. Više nije curila krv, ali to je bilo toliko zategnuto da nisam bio u stanju uopće hodat. Onda su me odvukli jednostavno tu do podruma, pita gdje je podrum. A zna, bio je u tom podrumu, ali ovo opet da pokuša barem one zadnje atome ovoga izvući iz mene i da i to slomi. Šutio sam, ali oni su otvorili podrum i jednostavno me bacio dolje. Podrum je zatvorio. Kad su se vrata zatvorila, vidio sam pred sobom aktiviranu ručnu granatu. Znači, pitanje je samo sekunde da eksplodira. I sad, ništa drugo, nisam ja, niti sam imao vremena razmišljati, niti se to moglo razmišljati. Nego mi je ruka sama, lijeva, otišla na oči samo. Kad je ta ručna granata eksplodirala, ništa nisam, osjetio sam samo tlak zraka. Ništa drugo. I jednostavno me prešao nekakva vrućina, znoj, ali bolova nikakvih. Ništa nisam osjetio. Znači, kad je bio masakr u Zadrugi, to jutro kad sam išla na posao, znači tu je iz dvorišta na ulicu krv tekla. I onda sam poslala tu med njima samima je bio i moj ujak, Mađarević Marin, gdje je bio izboden. Bilo je tu žena koje su dan danas žive, njihovih, nazovimo, ili žena koje su Srpkinje ili su bile udane za Srbe i tako dalje. One su prale krv doslovce sa punim onim kantama vode
da se to sapere. To je teklo, to je strašno za reći, to ne može čovjek opisati dok to ne vidi. I da je ne Bože da iko više vidi tako šta. Drugi puta kad su se vrata otvorili sam samo čuo gdje je ovaj koji je došao sa njim domaći vikao da sam živ, da baci još jednu. Čuo sam kao da je to daleko negdje i kao da je eho. I druga ta granata kad je pala, toga se ne sjećam više, ni da je eksplodirala, bilo šta to ne pamtim. Odmah oko 10. gdje je 10. mi ubijen otac. 10. odlazi, pošto je bio po zanimanju mesar, odlazi u mesnicu raditi i već se čulo negdje oko 8 sati gdje je počelo puškaranje, granatiranje i njega dovode u 9:30 toga dana u kuću, znači njegovu, i u dvorištu ga ubijaju. Ubija ga Duško Grković, bio je Trnda, Vorkapić Milan, bio je Grković Milan, bio je Duja Stupar i nekolica još, gdje su urlikali, vikali kao indijanci, ajde sada Paviša ustani ako možeš, došao ti je kraj i tako. Samo su stizale informacije ovaj je ubijen, mislim, tako da su te brojke prvih onih, znači, pola dana kad su dolazile, valjda su nas skamenile. Jer su to sve ljudi koje mi znamo ili familija ili ne znam ja i to su ljudi koji su ubijeni kad su oni prolazili kroz selo, na ulici su ležali. To su ljude iz Lovasa uhvatili koji su tamo bili, znači traktori, oni su morali kupiti te ljude, bacali su ih kao životinje na prikolice od traktora. Vodili su nas iz te zadružne radione kroz selo. Navodno čak žene koje su gledale kroz prozore, svi su morali biti u kućama, niko nije smio biti na ulici. Su doslovce rekle kolona smrti ide. Vidjeli su na što smo ličili. To su bile kasnije izjave nekih žena i tako dalje koje su to uspjele sve snimiti, vidjeti. Doveli su nas do ovoga polja gdje je bila zasijana djetelina. Gdje smo nas 50 ušli u to polje, a oni su okolo nas, znači na ovim brdima okolo i preko ceste, držali nas na gotovstvu, na nišanu, a mi smo ovo polje morali zahvatiti cijelu širinu, išli smo prema gore. I kako smo bili rašireni u toj koloni po 50, onda su naredili da se spustimo jedan po jedan. Prvi koji je bio u koloni je morao krenuti dolje prema cesti i tako se spuštao. I mi smo jedan za drugim pratili njega. Tako da smo zahvatili cijelo polje, nas 52, i onda smo naredili da se krećemo prema zadrugi, prema pogonu Borovskom u Lovasu i da pritom se držimo za ruke i da kosimo nogama kroz tu djetelinu. Naravno da je nam onda postalo jasno. Došli smo negdje do polovice i vidjeli smo, stali smo tu, vidjeli smo mine. Oni su vikali šta je, mi smo govorili mine. I vidjeli smo gdje su one postavljene, znači serijski postavljene sa jednom špagom koja je bila SMB boje, JNA, ja, i serijski povezane. Krajičkom oka sam vidio gdje je jedan četnik skočio na prvoga do ceste Ivana Kraljevića i vidio sam ga gdje je on padao dolje i aktivirao je prvu minu i onda je to počelo eksplodirati sve i čuli se rafali. Ovi koji su bili iza nas, oni su pucali nama u leđa. Interesantna stvar kako čovjeku osjećaj i misli rade u tom momentu. Pa ako su svi poginuli, pa nek poginem i ja. A već pucaju po nama. Odmah nakon eksplozije su počeli pucati. Rafali udaraju doslovce. Ja ne znam kako me ništa nije pogodilo u tom momentu života mi. A mi nismo znali šta će se to desiti. Oni su rekli idemo u berbu grožđa. A oni su ili tu noć ili to večer pripremili i to su smislili da će tu nas. Ali sva sreća što je naišla neka policija, tako da je poginilo, sad to Ivice zna, 13, 21, a ranjeni je bilo 18. Ljudi jauču, plaču, jedan viče ubijte me, neću moći preživjeti, ubijte me. Ovi mu jebu majku ustašku, prestani jaukat, prestani vikat, jebem ti mamu ustašku, prestani, dolazi, samo čuješ korake kroz djetelinu i prilazimo
i čuje se ovoga pucnjava. I čovjek, doslovce čuješ čovjeka kako izdiše, hropac mrtvački, ono, doslovce. I nakon toga nas natjeraju, koji smo zdravi, da se svi dignemo i da se povučemo prema cesti, još niže. Znači, točno su znali gdje su postavljene mine. Sve je izrežirano bilo. Onda su vikli koji su ranjeni nek ustanu, koji mogu ne krenu prema cesti. Mi smo krenuli prema cesti, ja sam vidio oko mene mrtve prijatelje, kolegu, rodbine koji su bili sa nama. I tu su dovezli kamion borovski. Borovski kamion. Kamion jedan, a vozio je Milan Vrkapić zvani Trnda. Da. On je jedan od tih koji su 10.10. ušli u selo sa oružjem. Vodili grupu po ulicama. Koji su ubijali i po selu. I on je vozio taj kamion i nas 14. Mi smo onda njega potovarili sve u kamione koji smo mogli. Nas odveze u Šid gdje su nam pod navodnicima pružili prvu pomoć, međutim tamo su nas više izvrijeđali, malo su nam stavili koji flaster i umro je tamo Josip Turkalj. Vratili su nas nazad u Lovas, u našu ambulantu, gdje smo ležali u čekaonici, gdje nam je doktor Kačar, koji je službujući liječnik bio inače u Lovasu, on nam je pomogao više nego u Šidu. I sad, kad smo mi u ambulanti poredali te dušeke dole u čekaonici po podu, doktor dođe, on podigne ceradu. Kad je on digao ceradu, ono po podu, tu je njih 10 ili 12, koliko njih ranjenih sa Minskog polja, leže onako u kamionu. To je slika bila, možete zamisliti, Ljubo Solaković ruka, ono leži na podu, onaj krva, onaj jauču. I sad meni prvi, ja prihvatim Ljubu, ovaj drugi, ovog treći, i mi smo nju ambulantu nosili i na te stavljali duše što smo poredali dole. I onda tu je doktor Kačar, ajde, neku, a možemo reći, prva pomoć ili šta je imao. Slobodan Kačar je jedna osoba u to vrijeme koja nije gledala nacionalnost, koja je pomagala Hrvatima, znači doslovce svima. Meni je osobno uvijek bio drag jer je bio prijatelj s mojim ocem. I htio mi je pomoć i kad sam imala s njim kad smo se prvi puta onako mogli sresti, gdje smo mogli par minuta nasamo razgovarati, jer cijelo vrijeme su ga motrili, pratili. Znači on nije im mogao razgovarati sa Hrvatima. Samo u prolazu je dobacivao uvijek nešto, tako je bilo i meni. Gdje mi je rekao da dođem do ambulante, da će mi pomoći da iziđem iz sela. I jako je bio zaplako i rekao mi je da mu je jako strašno, pošto smo ga oca zvali Paviša, rekao je, jako mi je žao čeka Paviša što su ga ubili, ali ne samo njega. I onda je nabrajao i Đuku, i Matu, i ovoga, onoga, sve redom. Imao je veliki problema i sam je u više navrata govorio da ima problema jer pomaže Hrvatima. 2 dana su ti ljudi ležali ovdje, da ih niko nije ni pipnuo ni pomaknio. Nakon 2 dana su poslali jednu ekipu ljudi, radno ili kako to nazvat, koji će ih skupiti. Skupili su ih u jedan taj tamić i opet su u dolu, pa valjda cijeli dan su tamo stajali. Taj tamić je bio u dolu. To je doslovce više nije bila krv, to je bila sukrvica i nešto, ne znam i ja, što je curilo dolje ispod kamiona. I nakon već nekoliko dana tek su ih išli onda ukopati. Strašno. Da nemaju poštovanja ni prema pokojnom čovjeku. Ne znam što bih rekao. Nabacali su ih u taj rov koji je bager iskopao onako doslovce kao svinje. Navodno da je bilo i nekih ostataka životinja koje su pobacali unutra s ljudima. Da nisu samo ljudi bili. Spustimo jednog čovjeka u tu rupu, rovokopač, i sad drugog čovjeka trebali smo spustiti malo dalje. Ja kažem, pa ima mjesta, jel? Kaže, ne, 3 jedno na drugo. Ja kažem, zašto? Ja opet se bunem. A on je ovako okolo, smiju se, kao da je to sad, ne znam šta bi rekao. Kaže, tamo mjesto treba za vas, sve ćemo vas mi poubijati. Pa sam tako 3 jedno na drugo. I onda ako nije dobro,
ako su ljudi jači, jel te, čovjek viri gore. I kažemo se, eto, ako, na primjer, da smo taj 12, 4 i sad kaže šta sad? Kaže, zatrpavajte. Pa kako? Pa rukama, kaže. Onda smo rukama zatrpavali. Zatrpavali smo, koliko smo zatrpavali? Ruka viri, noga na par mjesta je bilo tako. Ja nisam mogao ni stajati. Ja sam prečučio cijelo vrijeme. Ja sam imao osjećaj da ću pasti s nogu. Emocije se pojave nakon tek mjesec dana, 2, pa i dalje. Ljudi leže oko tebe mrtvi, a nisi u stanju zaplakat. I ne plačeš. Tjedan dan nisam u usta stavio ništa osim vode. Ništa. Koricu kruha nisam ubacio u usta. Ja svaki puta to proživljavam kao da je to današnji dan. 1991. godine, kad su to sahranjivali, kad su ubili 23 osobe, znači išla sam, ja i Ruža Keser, na groblje da vidimo gdje su nam bacili. I vidjeli smo da je iskopana dugački jedan kanal gdje su ljudi pobacani. Med njima sam vidjela i svog oca, a 3 metra od toga mjesta je bila njihova kosturnica. Svaki 100 metara je 150 metara, neko je pogubljen, neko je ubijen. U nekoj kući su ljudi ubijeni po nekoliko ljudi, ne jedna osoba, više osoba. Jel? Neki su silovani pa ubijeni, neki su doslovce izmasakrirane, neki su odmah prilikom ulaska u selo ubijani. Strašno. Vi nemate mjesta gdje, možete reći doslovce cijeli lovas, groblje. U kapelici na groblju su 4 ljudi ubijena. Doslovce zatvoreno u kapelicu, bacili su bombe i onda su ih doslovce, ono što kaže, izbušili rafalima i tako dalje. A ovo doslovce, evo, sveto mjesto gdje bi se trebalo svaku pokloniti. Ne moraju nas voliti, ali bar da poštuju tu žrtvu. Samo tu žrtvu da poštuju, da dođu neka zapale tu svijeću. I nikad im neću oprostiti, jer ja sam mlada ostala bez oca. On je samo bio 54 godine kad su ga ubili. Znači, doslovce dovest kući. I ja sam čula njegove riječi gdje je on govorio, nemojte pucat, zašto pucate majmuni? Kad sam pitala Grkovića zašto mi je ubio oca, on je rekao, kako, zašto? Zato što je bio ekstrem. Mislim, to je nešto što se ne može oprostiti i što nikad nije osuđen. Poslije Minskog polja etapno se ubijalo, da moram reći ovako, 10.10. je ubijeno oko 20 ljudi. Pa vjerojatno je bilo malo. Onda iza toga je došlo Minsko polje, nakon 6-7 dana je došlo Minsko polje, pa na Minsko polje opet oko 20 ljudi je ubijeno, pa ranjeno, neki su i preživjeli. Onda 3. etapa su bile garaže. Pa su vodili, u jednoj garaži je i od moje žene otac ubijen. On je imao 77 godina. 2009. u lipnju kad sam svjedočila na županijskom sudu preko video linka, bilo je njih u sudnici 15-ak, bilo je tu nekih koje ja možda ni ne znam, ali većinom su to bili lovašćani. I onda sam tek shvatila da oni nisu u pritvoru. I onda moram priznati da je neki strah bio, ne znam gdje, otkud. To su bili kriminalci. To što sam ja provela vrijeme sa tim Acom i kod kojih je ljudi on mene vodio, koji su sve bili kriminalci. Vidjela sam tu povezanost kroz cijelu bivšu Jugoslaviju, znači gdje su oni sve, i Ljubljana i Zagreb, koji su ljudi, oni su mene ispitivali za neke ljude iz Zagreba, ono što ja ne znam, nemam pojma, ali ta njihova povezanost onda je neki strah stvorila u meni, ne znam gdje, ko me prati ili nam se može nešto dogoditi, na neki način nisi uopće zaštićen. Što si govorio na sudu, jel? Ja kad sam ugledao Ljubana Devetaka, bio ja za govornicom, meni krv na nos, automatski. I na to dođe doktor, ima i on tamo doktora. I
mene odvede i da mi injekciju, meri tlak, kaže sretni ste što nije gore ošlo. To je, kaže, od uzbuđenja. Krvanost. I onda kad sam dobio drugi put poziv, nisam teo ići, nego sam išao u Vukovar preko video nadzora. Sam dao izjavu. Ljudi se boje. Imam i ja 2 djece. Nije meni svejedno pričati o tome. I bojao sam se i dan danas pomislim da bi se neko mogao na neki način, ako neko završi u zatvoru, osvećivati na njima ili takve stvari. Ali istina se mora reći. Pa ko je kriv je? Meni nisu jasni domaći naši domicilni Srbi. Pun toga znaju. Nikad niko nije progovorio da kaže ja znam. Vi imate čovjeka koji je bio uz devetaka, doslovce ono varen i pečen kako smo mi znali reći. Niko devetak bez njega nije otišao, jer ga on vozio, on je bio neki, šta mu je bio vozač, šta ja znam. Ali on čovjek ne zna ništa od danas što se dešavalo u selu. Slika se malo gubila, znate, pa sam im rekao, nemojte mi ga skrivat. Znam ko je, o komu se radi. Pita me sutkinja, o komu se radi? Ja kažem, o Petroniju. A tad sam mu već znao prezime. Tamo, u logoru, cijelo to vrijeme nisam uopće znao prezime, samo ime. Onda sam znao da je Stevanović. Onda sam joj rekao, kaže, ona mene pita, a otkud vi znate da on Stevanović? Aha, znači, znala je da mi nismo znali za prezimena. Pa ja kažem, saznao sam kasnije sa interneta ovoga gdje su iznijeta puna imena i prezimena tih osoba. Aha, dobro. A sad da on mene pita. Pita on mene, jeli, a kakvu si pušku nosio? Pa ja kažem, gospođo sutkinja, mogu ja vas pitati nešto kratko jedno pitanje? Ne želim da se ovakva pitanja postavljaju. U stvari, recite mi, da li sam ja zato tu da svjedočim o tome što su oni napravili ili da me on ispituje kako sam oružje nosio? Ja sam o podacima tko je bio zapovjednik napada na Lovac, odnosno na Tovarnik, saznao na suđenju u Beogradu, gdje je to rečeno da je zapovjed izdao Dušan Lončar. Ja to nisam doista znao, ali znam da otprilike da su slični postrojevi bili i u mjestu Tovarnik i u mjestu Lovac. Znači to smo doznali i za vrijeme suđenja i za Tovarnik i za Lovac i to su ta neka indirektna saznanja koje sam ja imao. Mi smo naravno znali za one koje smo mi poznali, koje su ljudi prepoznali. U jednom dijelu su to direktni izvršitelji, u jednom dijelu su to mještani Lovasa ili mještani Tovarnika i u jednom dijelu su naravno to bili ljudi koji su došli sa strane za koje su ljudi kasnije saznali njihova imena i prezimena. Kazne su kakve god da jesu, nikada neće biti dovoljne za ona sva zvjerstva koji su oni učinili, a još ono što sam čuo tad u tom trenutku, 10 godina, ne znam, 5 godina, i rekao sam da su iznimno sramne ovoga, ponižavajuće za sve žrtve koje su sve, bez obzira na, jel da, ali za sve žrtve iznimno ponižavajuće. I na kraju ništa, sve je vraćeno na ponovni postupak. To traje već 7-8 godina. U tom vremenu, evo, ja što uvijek govorim od samog početka, evo i svu tu situaciju, sve što se to dogodilo u Lovasu, kažem, predajem dragom Bogu, on polako to odrađuje sam. Ništa od ove pravde zemaljske, već je njih pola pomrlo sad. Ne znam na koji način, ali znam, samo sam čula da su umrli. I Ljuban Devetak je umro i čak sam sad za Božić čula da je i Aleksandar Nikolaidis umro. Što me je u Lovasu maltretirao, taj Zoran Aždaja Aki, za njega sam prvog čula da je poginuo, to jest ubijen negdje, da je bio na ratištu. Tako da, pa i neke Lovašane isto znam da su se jako razbolili, da su umrli. Jednostavno, ta Božja pravda spora, ali je dostižna. Oni su tako bez pameti dolazili na te pogrebe. Nevenka Keser, ona je udana za Kesera Mirka i otišli su preko, ona je Duleta Grkovića sestra. Jo, šta je ovom narodu, oni nas ne poznaju. Šta je u tom narodu? Kao da smo mi sami sebe poklali, poubijali
i zakopali tako masovno. Oni su tako, je li to bez pameti, je li to bez... I oni idu i sad na sahranu našim ljudima koji umre ili koji... To je bilo strašno. Kad je bila masovna grobnica, to je bilo strašno kad su ljudi sahrana bila. Te su slike ostale i urezane čovjeku duboko u srce, u organizam. Ko nije čovjek, ta ne može, to mu je svejedno. Ako ima malo sažaljenja, ko ima obitelj, ko ima djecu, ko ima roditelje, ja mislim da to ne bi nikad niko trebao zaboraviti. Masovna sahrana ili pokop je 21.3.1998. godine. Sjećam se da su pripreme trajale dugo. Na groblju se napravio prostor gdje će ti ljudi biti sahranjeni i u ono doba kada nismo baš imali puno mogućnosti, htjeli smo da to bude dostojanstveno i mislim da je to tako je bilo. Bilo je vrlo, vrlo teško, bilo je vrlo, vrlo tužno. Sjećam se i govora našega pomoćnog biskupa, znači koji je govorio o stradanju i o svemu što se događalo. Mislim da su njegove rečenice bilo kao da danas da sahranjuje cijelu biskupiju. Znači, to je znači monsinjora Srakića. Tako da su došle obitelji, bilo je onako loše vrijeme, malo je bilo sunca, čak u jednom dijelu je bilo snijega, kao da je jednostavno vrijeme je pokazalo koliko smo svi zajedno bili tužni. Vratili smo se u naš Lovas, a vi koji nemo ležite ovdje pred nama, sve ovo vrijeme bili ste na mrtvoj straži u masovnim i drugim grobnicama, te tako čuvali svoj Lovas i našu domovinu. I jedina krivica svih vas je ta što ste Hrvati i što ste željeli i voljeli svoju Hrvatsku. Pružamo ruku pomirenja, ali onima koji su počinili i naredili sve ove strahote i zločine, za one koje se dokaže za to, za svoja nedjela moraju odgovarati. Za njih nema oprosta niti zaborava. Ovo je, nažalost, do sada najveći pokop žrtava Domovinskog rata i srbočetničke agresije u našoj državi. Pokop nevinih ljudi, djece, žene i staraca, koji nikome ništa nažao nisu učinili. Odvojiše ga od mene, od lijepa izgleda. Ajaj, mene, ali evo i mama, tvoja preko.